أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. يتي الله سبحانه وتعالى تدل مون دو تو دو سني دو حند دو يتede yentoriyo juulu en alaado men ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo onuli e meden sabu yurmede yo juulu e sahaba ben fo o juula e hoore kala jokkudo diina ka be jokkuno kan Allah tawara ko kantina jokkuden allahumma amin. be ngeli ko dambugal fi yamirgol ko moƴƴi hadugo hada ko boni ko gal dambugal woni ko fuɗɗiɗen ɗo ko moƴƴi kon dendanangal ko Allahu e nelaɗo yamiri yo waɗe haray ko moƴƴi woni ko ka findeji, woni ko ka dewe, woni ko ka jikkuji, woni ko ka neediji, woni ko ka huwondire. Dendanagal ko waɗɗo sharia on yamiri jiya ɓen yo ɓe waɗu haray ɗum ko moƴƴi. ɗum ɗo no hana yamirede. ko boni kon dendanagal kadi ko waɗɗo sharia on ko haɗi kon, ko Allahu e nelaɗo on haɗi kon, woni ko ka finde fiɓugol ɗum, ma ka rewirgol ɗum Allah, ma jikkinorgol ɗum, ma ka huwondire hakkunde yimɓe ɓen. ɗon ɗo kadi haray koko boni, haray koko hana haɗede. en jangi ayeje ɗen ɗe o addi ɗo ɗen hanki. o wi ɗo amma hadisaji ɗin tindinayɗi fi wonde neɗɗo on julɗo on yo yamir ko moƴƴi yo haɗu ko boni. hadisaji ɗin no ɗuuɗi. no e ɗin hadisaji o hadis arano ɗo ko kanko watti 184 bi deftere nde fuɗɗa jangede. ko fillimo ko Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. o wi kanko Abu Sa'id: sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul: mi naniri nelaɗo Allah on himo maaka: man ra'a minkum munkaran, mo yi'i e mo on, kala e mon yiiɗo ko añini munkar, koko tawata sharia on ñinnayo ɗum waɗe, newnayo waɗe. kala e mon yiiɗo ko añini no waɗe, ma nani no wowle, falyughayyirhu, yo waylu on bone ɗon biyadihi, jungo makko ngon, yo ittu ɗum kisan, o ittira ɗum wa bullal. o yi bone no waɗe, yo ittu. o nani no wowle, yo tongu. ɗum ɗo ko laamiɗo tun wawi wadde ɗum, kawon tigi laami ɗon ka laamateri makko, ittira ɗum wa bullal ɓora bugo. jon noon laamateri jiɗi no ɓurdi no wiruɗen noon. woɓɓe no laami leydi ndin fuu, woɓɓe no laami sengo, woɓɓe no laami ka nder galle muɗum, e ka golle mum ka gollata ɗon ko kañum halfina ɗon. mo ɓe ka halfina ɗon si yi bone no waɗe ɗon yo ittu. fa in lam yastati
si tawi o wawata ittirde ɗum junngo makko ngon fabilisani yo ittir ɗum yo waylir ɗum ɗon ɗengal makko ngal boneji buy ko ɗi acciri waɗirde ko tawde waajotoɓe no waajade sensibilisation on waajagol ngol andingol yimɓe ɓen ko waɗi buyno waɗirde boneji ko ɓoyne waɗirde ko angal andugol ko bone ma ha si ɓe andi ko bone kono si ɓe waajama ɓe woranama ɓe wolnama ɓene he ɓe yimɓe ɗo fof ko woni worandilan kon ɗum ɓe ɗaynalam ɓe mi accu ɗum nan ya ha ɓe acca fa in lam yastati so tawi o wawata noon waylirde bone on kadi ɗengal makko ngal tawi ɗum kadi so wowli ko nambara ko tana goɗɗo goo o wi haray fabi galbihi yo waylir ɗum ɓernde makko nde yo won no mettamo ka ɓernde no suninimo no aaninimo ka o miiji fi on bone wonaɗa e waɗede wo tawa e ɓernde makko nden nde fof nde jiiɓoto mettamo ha ka ɓernde wa dhalika ɗum ɗo noon ittirgol bone on ka ɓernde adaful imani ko ɗum ɗo ɓuri lo'ude liman walli liman no lo'a no dolna ko waɗi bone ittiraɗo ɓernde tum hatta o sakito hara effet makko no yaasi kono ɓay ko ɗum ɗo ngo mari feere allah ko neɗɗo ko mari feere konko ɗum noon tum wona guitirtamo ɗum ɗo oɗo hadis rawahu muslim ɗum ɗo holli wonde e yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni no fawi mo be e mbere muɗum ɓeru taga muɗum on si yehi ha tawi bone on si waɗama on tigui yi bone on tawa are mo weltori worin haray mus ɗum terte andi ɗum ɗum hande ɗum na probléme hande tawi yay ha bone on tigui yiya bone na ɗum na probléme bal no woodi woɓɓe ɓe watta boneji ɗin kono haray ɓe weltori ko boneji ɗin wona waɗede ko ɓe defandaɗi kadi sa wowli aray a tokkiti haala ono ɗon sattini ono ɗon sikka yimɓe fof wonayi hunde wotere ono he jokke ko jokku ɗon ko ɓay ono ɗon fewi yon ɗon taw nawta yejjite ɗum ma ɓe no allah waɗiri ɗum hara no welti si tawi yii boneji ɗi no waɗe subhanallahi ɗum ɗo no hawni ha ɗum waɗay ha bone ɗuuɗa si woni ani waɗoɓe bone ɓen ɓen ko yoɓe terte na ye wowle fi maɓɓe few a fuɗɗo tum fof saafo defanda ɓe haray hulɓini kegoy hadis ɗimon ka dambugal ɗo kanko wati 175 bi deftere nden fuɗɗa an ibn masudin ittama e abdullah ibn masud radiallahu taala anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal wonde nulaɗo allah on o maaki ma min nabiyin ala wo e annabajo hay goto ba'athahu allahu imminimo fi ummatin e mofte qabli ko adimi illa kana lahu sina laatanomo min ummatihi e mofte makko ɗen hawariyuna jinganoɓe wa ashabun e wondiɓɓe ya'khuduna hiɓe nanga bi sunnatihi sunna makko on ɓe jogito sunna makko on ɓe gollitira wa yaqtaduna hiɓe ñentina bi amrihi yamirore makko nden si o wi ɓe waɗa si o yamiri ɓe ɗofto so haɗi ɓe acca woni hawari ko wallitotoɗo ko tambitotoɗo ko cukkitto ko taalibajo ko hetuɗo o wi kala annabajo mo allah nelno ko adimi e mofte mum ɗen allah suɓantomo toon e nder yimɓe ɓe o nela e mum ɓen o suɓanomo toon darotoɗo daroda e makko fii ko o nula kon no ɗum ɗon yettinire ɓe wallitomo ɓe gomɗinamo ɓe gonginamo ɓe ñentinamo ɓe ñembamo summa innaha refti ko hani andugol ko ma e ɗen mofte ɗon takhlufu min ba'dihim no lonto woɓɓe goo ɓaawo ɓeeɗo
hawariyuna en khulufu lontotoɓe ɓen ɗon yaquluna hiɓe wowla ma la yafaruna ko ɓe watta wa yafaruna hiɓe huwa ma la yu'maruna ko ɓe yamiraka o wi si woni noon ɓen wonduɓe annabajo on ɗoftimo ñentinimo jogiti sunna makko on si ɓen ɗon feƴƴi lontotoɓe heedoɓe ɗon ɓen ko ni ɓe sifori kamɓe kadi ɓay luttatake kono heɓi wo si ɓeeɗo ari ɓe woni ɓe feƴƴa e woɓɓe kadi ara lonto ɓen no lontotoɓe ɓaawa ɗum ɓe waɗay ɓe wowlay ko ɓe huwata ɓe huwa ko ɓe yamiraka ɓeeɗo ɗaɗo maki faman jahadahum mo haɓidi e ɓeeɗo gerdi e maɓɓe haɓiri ɓe biyadi jungo mum gon fa huwa mu'minu on haray ko julɗo ko gomɗinɗo waman jahadahum mo haɓiri ɓe bigalbihi e ɓernde mum nden fa huwa mu'minu haray on kadi ko julɗo ko gomɗinɗo waman jahadahum bilisanihi mo haɓiri ɓe ɗengal mum ngal fa huwa mu'minu haray on kadi ko julɗo walaysa wara'a dhalika ara ɓaawo ɗum ɗon minal imani immorde e gomɗinal habbatu khardalin beru guɓum abbere darra ma guɓum e poɗɗum ɓurkum fanɗude ko ɓuri fanɗude e ko sewi rawahu muslim ko filli hadis on ko imam muslim idan ɗum ɗo ko annabaɓe fof ko ni ko sunna Allah si ɓe ari ɓe yettini woɓɓe jaɓa ɗofto sembina yiɗa darano woɓɓe darto haɓa woɓɓe wona haɓata waɗata si woni no dumunne o yarata noon ko noon ñande o gokkunde balance o ñande o ɗoftinoɓe goo goɗɗo maaya bandi ɓeydo moƴƴuɓe ɗuyto bomɓe ɓeydo ha yaha tawa fayda luttuɓe ɓen ɓe akkitino laawol ko nelaɗon wonno e mum kon ɓen ɗon noon accituɓe ɗum tawi ɓe wowlay ko ɓe watta ɓe waɗay ko ɓe yamiraka ɓeɗo mo noddiɓe haɓidi e maɓɓe fiyo ɓe acci ɗum ɗon siko ko junngo makko ngon o waɗi haray ko julɗo siko ɗengal ngal men siko ɓernde nden men jon noon o yamirgo ko moƴƴi haɗa ko bonni no jogii charte ji jogii condition ji ɗo e yamir ko moƴƴi kon charte on taw yo taw hara hiɗa anndi ɗum ɗo koko moƴƴi ya mari dalil ko tindinta ɗum ɗo koko moƴƴi ɗimmum ɗum si tawi a yamiray yo taw hara bone yaltata e nder yamirore ma nden ɓuri moƴƴere heɓotonde e mum nden ko noon si a haɗay ko boni kon ko charte taw ya anndu ɗum ɗo koko boni sabuna si a anndali taw no wawi haɗa ko moƴƴi sikka ɗum koko boni daroɗa ɗon sakkoɗa yo taw no haɗirta bone on noon bone ɓurɗo fotayɗo e on ɗon ma ɓurɗo on ɗon yaltata e nder mum sabuna sa wayrini bone ɓurɗo mo haray ko bone adduɗa wona ya sansir bone on bone ɓurɗo mo ɗum ɗo no jaa e chartiji yamirgo ko moƴƴi haɗa ko boni no woodi woɓɓe goo wiɓe no jaa e chartiji ɗin kadi yo taw hara ko wonɗa yamirde an a waɗi taw konko wonɗa e haɗude an a acci kono ko ɓuri sellude kono na charti no yiɗa noon no moƴƴi si konngol ma ngol waɗa e batte e yimɓe ɓen yo taw ko yamirɗaɓe kon hiɗa wadde ko haɗuɗaɓe kon hiya accude ko waɗi banu adama no Allah tagirimo noon sa wimo tun yo waɗu o leppitoto ndara an kadi siɗa wadde si a haɗimo o leppitoto ndara an kadi si a accude si tawi a haɗi a waɗi yimɓe ina o ko sama kala jokko nanen nunnen fanken nunnen fanken watta ko noon na charti de ko waɗi no gasa o wonɗo e yamirde tawa kono kanko o watta woɓɓe goo ronka andude o ala e wadde ɓe waɗa heɓoyto seeɗaɓe ta ɓe anda situation makko o
e ko ustad karen ko docteur karen yamiri men ɗum ande ɓe fof ɓe daarindaɓe fanka mo andani men mi wakkilu ɓen ko jongandal ɓen allahu akbar ɓe waɗa ko noon kadi ka haɗugol ko ɗum waɗi wona charte yo tawa rawntino wadde ko woni yamirde kon si o yamira himo accude ko woni hadde kon si o haɗa o hadis tammo ɗo ka dambugal kanko wati 186 an abil walid ubarta bni samit radiyallahu anhu ko oɗo woni ko filli hadis on qala o maaki kanko ubarta bnu samit maki bayana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam min bayodiri e nelaɗo bayɗodirgol e makko min ƴettidi e makko aadi ala sam'i wa ta'ati e hoore nanugol ɗofto hoore nanalla kan e ɗoftare nden fil usri wal yusri fewndo sattende wo fewndo newende wo wal manshati wal makrahi fewndo softede fewndo mettede fewndo kamen softi ɗon e fewndo kamen seytini ɗon min añi fof ko men ɗofto ko ɗum min ƴettide makko aadi kanko nelaɗo mana no famorta noon ko noon koye ɗum min woti ko wonde min nananayi mo kanko nelaɗo min ɗoftotomo na noon suɓugol kadi inna ɓay fewndo ɗo no satti fewndo nanen ɗoftoɗen si hoyoyi jokken haaju men fewndo sattende fewndo hoyende fewndo neɗɗo softi imo ko active imma softugol ngol ɗon ko softiri ko keccu e fewndo ka metto e fi sabu nayewu fof ko gootu ma no softi fewndo ɓayimo selli fewndo cellal e fewndo nawnare fewndo keccu e fewndo nayewu fewndo weltare e fewndo seytingol fof koyo men ɗoftomo ɓay ko kanko ardi no wiɗen noon jama si tawi koyo gurdam maɓɓe ɗam moƴƴu ka hoore leydi ɗo ko be heɓo ardiɓe moƴƴuɓe e ardeteɓe ɗoftiɓe ɗowoɓe moƴƴuɓe e ɗoweteɓe newiɓe ɗon yaadi ndu mettata fi tawi ɗowowo on kaka fokkitiraɗon woni e naɓirde ko ɗowete kon ko laawol ɓurgol welde fingol ko ngol ɓe woni e rewde ko ɗowete kon kadi jañata sattinta bambitata fuutatako on andi ɓe yahay e hoore doy kono si ɗinɗon ɗiɗi ko woppiti o hara e moƴƴa yo tawara direction on no feewi tawa pineje ɗen kadi ɗe tufaki ko direction on feewi o si pineje ɗen no tufi yata ko pineje ɗen kadi kelɗi o si tawi a yiltira e ɗo tungal yara ga a huccinira e mippitira ga tungal yara ga ɗon kadi ko zigzag no gasa ka sakkitogo wigo wogoron son idan men ɗofti men ƴettiɗi makko aadi nanugol ɗofto wa ala atharatin alayna e hoore ɓurnegol e hoore amen athara alayna wonde men ƴettiɗen laaɗo aadi wonde haysi tawi o ɓurnoyi hoore makko masalan ma lamɓe ɓen ɓurni hoore mum e hoore amen menen laamaɓe ɓen wonde men gertatako men accideɓe Allah to wa ala alla nunasi al amra ahlahu e wonde men pooɗodirta e fiyake on yimɓe halfinaɓe mum yimɓe jeeyɓe fiyake on ɓe fewno ɗon wonde men pooɗodirta e fiyake on jeyɓe fiyake on ɓen fewno ɗon mana ardagol ngol fewjugol ngol laamagol ngol ɗo ɓe Allah halfini ɗum ɓen fewno ɗon
men haɓɓirta ko men jattay ɗum e hoore gere aray e muɗum illa o wi'i kanko nelaɗo sina hara an taraw nde yi o toon e ɓe ardiɓe kufran keferagal bawahan laaɓungal pos feeñungal indakum no woodani on min Allah immorde ka Allah taala towɗo on fihi e ngal keferagal ɗon burhanun dalil yaltina on laaɓana on pos yo jogii preuve laaɓuɗo pos wonde o ardiɗo ɗo oɗo na julɗo few ko yamiri kon koko boni ɗo ɗoftare alagoy ɗoftare nden innama taatu fi lmaruf wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu wa ala an naqula bilhaqi aynama kunna ko sabu ngol konngol ɗo tun o addiri hadis o ɓaawo ga ɗum no mari dambuɗe muɗum kono dambugal men ngal ɗo enen ko jogii geɓal e hadis on ɗo ko ɗo wa ala an naqula men ƴettidi ene laaɗo kadi aadi nde men wowlata bil haqqi goonga aynama kunna kala ka men woni wala nakhafu fillahi lawmata la'imin men hulata fi Allah felore felowo yamirgo ko moƴƴi haɗa ko boni ɗum ko wowlowo goonga tungo e waawi ɗum ko ɓe tawantino suusireedu sinano wena biba mi wowli ɗum ɗo ara mi kirani hoore am probléme ɓeeɗa ɓe añaylam ɓe waɗay ɗum ɗo e ɗum ɗo o wi men ƴettidi ene laaɗo aadi wonde men wowlay goonga kala ka men woni men hulata telen Allah noddugol ka Allah noddugol e diina Allah kam wowlugol goonga Allah kam men hulata ɗum ko felowo felata men ɗum ɗo hadis on ɗo no fotta e sellugol muɗum almanchatu walmakrah imo firi ɗe ɗo bi fatihi mimayhima mimuji majji on manchat makrah na munchat wona mukrah wona minchat wona mikrah ɗe mimuji majji on ko masirte ɗum dow o wi ay fi sahali wa saabi fewndo ka newi e fewndo ka satti wal atharatu ko wiyete athara al ihtisasu bil mushtaraki ko hertorgol hunde kafande hawte hunde mi ƴetta mi waɗana hoore min ko min tum mi hirbo min tum mi jaɓa ɗum min tum o wi wagadi saɓaga bayanu ha o wi attinoke ɓangingol ɗum wa asratan alayna bimana ko lamɓe ɓen ƴettugol moƴƴereji kafaɗi ɗin waɗa beru mum kañum e ɓiɓɓe muɗum e ɓeygureji muɗum e siɓɓe muɗum acca luttuɓe no waɗi no waɗi wo kono si tawi tuttingol ɓe ɗum ɗon adday kadi bone ɓurɗo on ɗon yoɓe accide mum o wi ko ɗum men ƴettiri en laaɗo aadi sallllahu alayhi wa sallam o wi bawahan bi fathil ba'i l muwahhadati e masirgol dow ba toɓɓere wootere nden an si woni ɗiɗi haray woni ya ba'daha no ɓaawo nden toɓɓere ɗon wawum waawu bawa summa alifum refti alif kadi wontiro yeeso waawu on waa summa ha um haari yeeso ɗon ha bawa o wi ha on ko muhmala ko mo toɓɓaka fes tertaɗo kono ɗum ɗo firi ay zahiran wara no feeñi la yahtamilu ta'wilan ta jaɓata firirede firo goo firo ɓoyligo wiyete bawa ene kufrum bawa ɗo ko keferagal laaɓugal pos feeñugal fes wiyatake ha no gasa no gasa ala toon no gasa no gasa si on tigi yi ɗum ɗon ɗon ara e ɗoftare ala goy abuna ɗoftare ala nde tagaɗo on ɗoftete si tawi e nder ɗoftagol mo ngol yeddugol taguɗo on no nder toon ɓonɗo wo wonɗo ɗoftoɗama e hoore a yeddu Allah o woye non ara e ala toon yentori Allah subhanahu wa taala Allah waɗen yamiroɓe ko moƴƴi haɗaɓe ko boni
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين.